tlun tuma chuanin Israel te Aigupta atanga an chua laia thalera an om laia chaw atana an rin mana kha engthil nge niang ti kan ngai thale thunganga thalera an om lai khanin mana an ringa kha mana kha mak ti lo chu kan om lo hial mai theini Bible kan en chuanin mana chu thil ei chi pathianin Israel te hnena apek Aigupta an chua san hnuwa kanan an panna konga chaw atana an rin khania he mana hi thalera Israel te an dam kho chuana turin pathianin kumsom li chung zet a pe ni na langani Bible context lem han soi taila Israel te chu Jacob hau khanin tram tla ka wangin Aigupta khanin an luta Gosena khanin anin beng belta Gosena khanin rei tak an kho saknuwa an lo pung zela ti chuanin hun na lo kal zela Aigupta khanin an mani kolut tu Josepha kha alo thita ti chuanin Josepha shalo lal thar alo omta history lam atanga chui tu ten an soidan chuanin Josepha Aigupta alu lai vel hi intermediate period antia Josepha pokha Aigupta mi hlun kan ti tak te hnuaya ni lovin all kingdom hun laya ron run tu Asiatic group anti Hyksos ho hnuaya khanin a omzok antia heng Hyksos ho hianin kumza chuang zet lower Egypt anti Nile lui kamvel Aigupta marlam kha opin an in beng belani heng Hyksos loram hi Aigupta kan ti hi ani thawa wangin an lalte po Pharaoh ti an ni ve thawa Aigupta mi pa ngai te ro chu upper Egypt anti Aigupta chimlam optu te an ni thunga khang upper Egypt optu te kha an ron chak chhole tial tiala annuwa chuanin Hyksos ho chu ron hne in Aigupta ram pum an thunun le ta hei tak hi Biblein Josepha shelo lal thar alo omta ati po kha ni in an soya chu wangin Mosia hun kan ti Mosia pian lai vel po hi Middle Kingdom ron om le hnu kha ni in an ngai ani chu tiang ani chuanin Biblein Josepha shelo lal thar a soi hi chu Israel te Aigupta an lu laia lower Egypt optu te ni lo all kingdom a Egyptian ho Hyksos hovin chimlama an norbe tak te kha an ni mela annin Aigupta rampum an thunun le taka chuanin Josepha an shelo po kha thilmak ani lem don lo ti chu hriat thiam thei ome ti chuanin khang upper Egypt optu ten rampum lower Egypt po an ron op tel le taka khanin Hyksos ho nena in rem taka lo kho sa to thin Israel mi te kha an ngai mo ta ni na langa Exodus bung khachang som kan en chuanin Aigupta mi te khan Israel te chu in dona alo om pal tak thuta po mel malam an tran mai an hlo thu kan hmuwa chu chuanin an lu tira an ma ni lo dong songa Gosen lama lo om tir tu te kha an ni lo thei mai angem ti ngai dana siam theya kha le chen in rem taka an khosak pui le an dam kho chuana tura Gosen rama om tir tu te kha ni se chuanin an phatsan arin om lova theta Aigupta mi ten an hlo thon ni mel chu Hyksos ho kha ron erle le ta se an lo tuam hlom to Israel ten an pui mayang ti an hlau po ani thaya eng po ni se Israel te chu sal angin an chorta ni ti chu Bible kan hmuwa kumzali chuang zet an oma chung chu Biblein min hril angin Israel fa te rum na le an tana hun she om le harsa ani tani nima sela pathian chuanin an mang an na au thom chu alo sia sal an ni na ta chhuwa zalena an pi le pu te hnena alo tiam to kanan rama shwai lu tle chu atum tani ti chuanin pathian chuanin an sal tana ta ami te chhuwa zalen tur chuanin Mosia arwat kan ti don nge athlang tani nima sela chu ti maya ol sam chu ani haulo Pharaoh ma Mosia vain lan chuanin lalpan Pharaoh thinlung chu alo ti khau tlat maya pathian mi te chu a chhuwa zalen phal mai tlat lawani a chan ni lang thei chu pathian khan Aigupta shemna tur alo ruam man wang ni na langa chu tiang chuanin Aigupta chu shemna che sang sang som mangin a shemta ni atopa shemna hnung ber chu Aigupta mi te fatir zong zong ati hlum sak vek hnuwa Pharaoh chuanin arem ti thei ta ni Israel mi te chu an chia ngain Aigupta chhuwa san thuai turin angen ta zoka chu tiang chuanin Aigupta chu Mosia hovin an chhuwa san ta changche bung bor zetin khaler paltlanga kalturan nia chu wangin kong tluana dei tur ei tur ken chu a hau tak viau nge yang
ti chuanin thalera chuan ni enge mozat an kal hnu hian an ei tur ken te chu an lo ei zota ti chuanin mosia hnena an phun noi tan ta ni ti bible kan hmu ni kumzali chuang te meu mai sala an oma khoi rama ma jin chuak lo le ai kupta pel lo kha an ni deuh vekin a rin oma sal nun she om an kalsan na tur ani pot chuanin malam hun engma ngai tua buai lo khanin an chuak top ni na langa enge an tonanga khoya nge an kalanga eng tiarei nge an thang don ti te khachu an ngai tua lem lo ni na langani sal ni na chua sana zalen an ni na bak khachu ngai tua te vak an nei lem lowang heta ril ruwa lo lang mai mai chu ring tu nun entir tu thatak khi chu avahan ni tak em ti hi nia sual boy ta kristan min chua zalen ti kan sia kan hlima kan phura kan thlen tum na van ram chu engtia pan tur nge kalkonga engtia rei nge kan chamang eng thil nge kan tonang ti hi kan ngai tu alawa sual boy ta kan zalen na chia ngai tuin phur te win kan kala ma se kan kal thui ma in hun harsa kan tonga kan phun noi tran tamai thina chu tiang nen chuanin he Israel te chungchang hi a inang hle hianin ka hriat chu ril ruwa alo oma ka han soilang lok ani e ti chuanin khatia ei tur an lo tlak chamta ka khanin mosia hnena an phun noi ta engwangi nge thalera ril trama tlhlum mai mai turin ai kupta tangin min hruai chuani ai kupta khanin kan in phum na tur chu a om lovem ni ai kupta rama sabel bula kan thut lai tele chang kham khop kan ei lai te khan lalpa kuta lo thi ta jok mai la o ti khanin an phun noi tan ta ai kupta ram sal an ni na she om tak kha thei nilin ei le in tur buain an buai ta kha ani berani heta hianin thil lang chiang em chu ei le in hi tluk na ol sam ber pol ni na langa eden huana tang to khanin ei le in awang hianin tluk na alo thleng thin renga esa wa po khanin dal chhum ko ya wangin a fa u ni na ashala kanlal isu ngei po lung changa chan tir mai tura thlem na ato kani kha chu wangin ei le in hi chu mishing hianin kan lo ngei na viau hlom ani mai theini bible ngei po ei puar lu tuk aphal lo hi alani kha ti chuanin Israel te po khan an zalen na ai khan sal nia ei tur nei kha an du jok tran ta ni ti chuanin Mosian mi puite phun noi na chu pathian hne na athlen ta pathian in mosia kal tlangin mi puite chu van atanga chang lo sur mangin a chom tur thu a hril ti kan hriat kha chu mai baka tlai lama khanin vahmim a pek tur thu kha a soi boka khami tlai khanin Israel te ria mun chu vahmim khan aron khat kan ti don nge vahmim kha an lo thlok chho chiama an ria buk chu an dap ta ni ti kan bible kan hmu ni chung vahmim te chu vala khomin an tala an eya atuk zinga khanin an ria na hmun vel dai tla alo hul khanin thil enge moni var khan alo khu le tuar maya enge ani an hre si lawa anuwa chuanin kha thil kha mana tin an kauta ni bible a hianin mana ti hi heng thuthlung hlui bu kan ti mai exodus te numbers te deuteronomy te joshua te nehemiah le sama te hianin asoya chu mana chu eng thil chiange ani bible atanga thlir chuanin mana chu chang ang chi thil chi khat arong chu avar ni in khoizu ang mai athlum kan ti don nge han aya a om dan kha khoizu ang deuh ani ome sap tonga ateis an ti ang chi kha khoizu ang hi ani ome ti chuanin mana ti thumal to phi chuanin om zia te chiam anei lo ni na langa mana ti hi hebrai tonga chuan manhu ti atanga lak ani mai thaya a om zia chu enge ni ti na nia achan po man lai Israel te khan kha thil kha enge ti an hriat lo awang ani mai theini bible kan en chuanin exodus bung som paruk chang som panga a khan mana kha Israel ten an han mu khanin enge moni chule an ti hlomani ti kan hmuwa khata enge moni chule ti kha hebrai tonga chuanin manhu ti chu alo ni ta ni tin heta hebrai tong hi tunlaya chuanin enge ni ti soina tan an hmang to chi alo ni na langa a om zia chu man lai hebrai tong ani mel mizo tonga po he tiang chi hi chu kan nei nualang entirnan mizo ten thlang an tlak tir lam kha chuanin enge tilavin zenge an ti deuh khera sai lo lal om hun lai po khanin an la ching viau ni turani kum upalama po hianin he tianga hmang hi hriat tur an om le zau thin eng po ni sela he mana an ti hi eng thil chiange ti an hrebik lova an dam kho chuana tura pathian pe kania chu ma ni du ang zong zong in an siam tamai ni omani
tin he mana hi thil tui tak po ani hmel bawk ani Bible kan en chuanin he mana hi van tir ko te chang nia soi ani boka chu sam som sari pariat chang som hi pathuma khan ani mizo version OV re-edited sang ni som pathum a ero kha chuanin mitchak te chang ti ani thunga lelin thara khanin van tir ko te cho ti ania Bible a chang hi cho ha anrin fo awangin cho ti lelin ani ve fo bokani lalpan tong trai dan min zirtir na a kan ni tin ei khopin cho min peang che kan ti po hi sap tonga chuanin bread ti ania chu chang ani maya sam som sari paria chang som ni panga hi KJV a chuanin angels food atia version dang chen khata chuanin bread of angels ti ania wana tanga lo tla ani wangte po ani mai theini tin he mana hi pathianin Israel mi te angai sakzia tilang tu anga ngai ani bokani Bible kan muangin Israel mi te khan ni tin mana kha anchar thina kha mana kha anchar tlem le tuk chuan anril tram deuh bik don ani maya chuti rolin atu ka char pailo an inrin emo awanga charkhol an tum chuan atu ka khanin alo chevek zel thoni khan kan hmuwa thilmak tak chu ni na langani tin an charkhom theiza tur po pathianin mosia kal tlangin arua man sakveka mi pakhat tan omer khat zelania omer khat chu litar thum le achan ve ai tam shet dong velania chu mi pakhat tana ni khat kham khop zanani ti chuanin then khat chu an lo du am fal hle ani hmela an thei anga tam an chara ma se an ei bak zong kha chu a chele zel sia then khat la chu char ve turin pona an chuak ve theilo ani hmela a chan chu mosia khan puan ina omte kha char kep turin thu a petel tladani atu ka etana khek lo tura a hril chung khanin then khat chuan an lo da thalui tawa ma se atu ka chuanin alunga alorim cheta zel mai sia ti chuanin mosia chunga khanin an thinrim le ta hlau zok thungani chuti rual chuanin zirtop ni a ero chuanin atu kami turnen char kep turin thu a pethunga achan chu sabat ani wangin mana kha char tur a omdon lawani chuti chung chuan then khat chu mana char tur zongin an chuak le ta thawa ma se anwa muzo chuang hleilawa Israel nam ho kha en kol he an ha thlaw ve mel khop hian langa charkhol phal lo huna khanin an charkhol tlata charkhol tur ti huna charkhol lovin char tur lo wa zong tok an la om fo khania ti chuanin kha mana mang khanin kum somli chung zet chu a chaw mania han ngai tua mai mai taila atira chuan mana lo tla kha thilmak ani dona ma se kum somli chung zet an don nuwa kha chuanin atur ve renga an ngai arin oma mana an don nuwa naw piang tan phei chuanin kanan an lu don lama mana lo tla thin top ta dei kha thilmak ani le thlau to mai theini then khat ka chu mana ringin kum somli an thleng thak don ti na nia chu wangin mana lo tla ta lo thut ti maila khatia mana lo tla ta lo kha thilmak ani to hial zokin arin omani ti chuanin kan soi to angin mana kha eng thil chiange ti chu Bible atang hianin shilfia ahara pathianin Israel fa te thalera an zin konga cho atana apek ania chu chuan pathian chuan ami te angai sakzia alantirani chu wangin Bible hianin mana hi asoi fia lem lo hlea asoi lan tumber ni lang chu pathian chu Israel mi te tan khanin na om renga an ma ni ngai sak tu le shoi tu ani zia kha Bible hian atar lang berani ma se zir tiang tu te chuan chu tiang ringot chu an du khop lawa scholar tam tak chuanin mana kha engthil chiange ni ang ti hriat tomin an beya then kha chuanin tamarisk thing atanga siam engthilemo ani thei an tia ani lo point tamarisk thing hnai chi khat po ani mai thei an ti ni kumzabi somni na lai khan Sinai Peninsula a om Arab sumdong te chuanin tamarisk thing hnai ang chi chu an hral thina manes sima ti in an soya a om zia chu van mana ti na ni Sinai khotlang lama hianin tamarisk thing engu zat a omarin ania chung thinga tanga hnai ang chi te chu khoi nun ang deuh hianin a khona nisa in aron em khanin atui thina ni chu mai baka rim tui danglam takanaya han ei hianin khoi zu ang maya tui ani bokani hei hi Bible in van mana a soinen a in ang hle ani chu wangin Bible scholar tam tak chuanin tamarisk thing hnai hi van mana ani thei ni nan ngai ani engpo ni sila kan hriat tur poimo deuh mai chu
heng thing hnai te hi chini lam chi siam na atan man an ni pera chu wangin chu tiang chu kum somli chung zet Israel mi pui tam tak chom na tura ei tura tan chuanin atok zo lawa chu baka heng thing hnai te hi chang siam na tan chuanin man a har sa hle bokani tin heng tamarik thinga thil om a hnai an ti mai hi June le July thla vela chau a om thin nin an soya tin zan khua a handa point a troi mai chuang lo boka chu wangin he ngai ruat na mana ani thei ti hi adik thei lo ni zirchiang tu then khat ti mai la researcher then khat chuanin Israel te hena pek van mana kha lungsam chi khat ni nan ngai ve boka kaini rama lungsam kan tiang chi hi chu ani lo ti hi lo she photila screen a kan hmuang hianin han en mai chuanin ani mel ve khop mai ni ma se heng lungsam chi khat an ti te nen po hianin Bible in mana a soi kha chu a in mil le che chuang lo ni chu wangin tun thleng hianin an soi fia na sang sang te zinga hianin a mil thei hi ala om lova soi thei om chun chu a hun laia Israel mi kha mana lo ei to tu te chau khanin an sia ti hi ni mai ome Mosia le Israel fa te hna an ni tin mamo ei turatana pathianin apek khania chu chu wana tanga lo tla ani kha van mana khan Israel mi te chu dam kho chuana le ram tiam kanan an lu theina tura chakna ape ni chu wangin mihring lama soifia chi ani lova pathian ro puina tar lang tu ania toifel taka soifia na om chun chu thil mak ti hi ani deuh mai ome khati zong kha ni le phot ro se